Rakali abantu. Okay, webale munonga Sky TV Rakali abantu ntwakira ugundu murundi esabiti nsya mwebale kuba mukitukunzire kandi mukitire obwire tukuganira nshonga zitari zimwe na zimwe izikwatine no buhingi no bulisa aho tukugenda tukahenda hendera rero tukaleta abahingi kuruga farm zabo n'abalisa kuruga amyoga iba kubana bakorokwe tukiza tukagira ekitwabegaho omu program age ntweka kwiha okutukato tukiha kuriya tukaleta kunuya konka tukareba ngo twabasa kwega abandi bantu abakuba babire successful omu myoga etali yemwe nemwe omu buhingi no bulisa nibanyeta Edmond a principal farmer kandi nagaruka makanda nagasimba kuno muri karo omuri rubindi sabita yahwire tukantuleba bakwinga entoke tukaleba abakulisa nangwa nente zo mukiju nebindi mwende rizoba ngaramsirizo mu musirwa kokowa nahura nakwa namani kokowa nkagisiga bundu bujo noho nabene manyangwe ensi yona nehinga kokowa omu Uganda niyo tukumanya kakash crop yabo omusaide za bundu bujo mwende rizoba kunahika kunuya kandi hanu yo muri mbar nashanga abantu bari bahinga kokowa ekintu ekirukwisa ekirukongera mamani no muhimbo mwene rekatumba tongere kumanya abantu aba kokowa nabagihinga bata kandi kunuya naryo nitaka rukubasa kweza kokowa omwami Francis naiza kuba natugambira embozo nungi okwabase kuhinga kokowa atutereho embozo kuyagitandikire Francis oryota nije sebo ngumire sebo ramuse bari bakure basikaye bantu mwena abatabukirize nimbara musya mwe bare kubayo kamwe bare kuba abakozi kambe ndeze nanye kubasa kwarankanyowe abantu esiyona hatariyo ne kotaburro nangwa nabakwinga koko muri zabundu bujo bakwinga nemisere mahango hata baza kugira iki bakwegaho wasa kushanga iyo ryo muri mbarra konko ine cyo kubasa kubegesa omuri mbarra naho koko waneyerayo buzumaneyera munonga abo kwanyingira umusirwayo n'umugureba jurumu kandi umurokweri konka ibire erujiro mukusaruka ati no bungaruka kutaho musizona okatandika ryari nyenda kumanya koko waho inoho farm iri kwingana ki background yawo wekitekateko cyo kuzo mukwinge kikingwa ekirureya omuri mbarro kagiye nkasobora kutunga obusobozi nagiye abundu buje mbubo ahaboko bankareba kunabe ninjirambura kunagigire ngo kunagigire naranga ubukuru yanje namana ganje mashabukwa n'umundeba narangweji niyera abase kumbasa namana ganje masha watandika ni nyende mbozi ya kokowa nkatandika ndukutimbe byina konka kunaresira embubu nagiteko muvera nagikora bed so kuyayereza meza abana n'ishweka kana tebekanise byina byanje nagihumbu papura omukwezi kwa mwenda ebirabira na mwenda byo kwa mwenda nagiteka omwitaka ehereza meza abira na nebirunki 15 ombed embubu kagiye hiya koko nkagiye abundu bujo okashuma paka bundu bujo kashuma paka bundu bujo cyo kizuma bakabana bakinguza siringi 15 kizuma 10 konga cyo kizuma 10 no kisanga mu bizuma 20 25 33 kusiyara 20 kizuma 10 omundo mwe harime bizuma aboko bakekwera ogitema ogisatura so ebiriye bizuma bihamu obahanika omukadeya kumara ebirunka bina ekamuka ya shanderiya deno janaka ojibika kwendera bwire bwono juguza eshande teine mugasho eshande ino mugasho buzuma ahaboko ba waba magufaniga kununira nononiro magufa ginembo waba eshagameta kwekora aboko beri mu kunagira internet nasangane ino mugasho kutambe ndwara nkacenda na mwenda obweri yaho no mubazi buzuma tutakagiro ko hona twinge kokowa na leta bizuma byanje nababyare kizuma nakati wayenda no byare kizuma cyo kiza kibaruka nkorso garwe nangarwe rwenso gasoga nkoko kuba n'urumera so eyumuka izahigurigenda kandi koko batakwenda biziringi no tebikanisha umwanya gwawe no leta nzuma ziri parkinga uvera mu itaka uteka mu nzuma zawe ukora bedi kizanzamuza aho wayenda kukibyaro so ne miringo ebire yo kubasa kutunga membibo nuko emiringo ebire yo kutunga embibo nuko kubasa kujibyaroti wabo inembibo ngate kunjine tishikweta gisangunteka vera konga nyenda kuhingaje etakunteganisa ninjiteko mbuvera njisutura njitwara hingu genda ubanza wa bedinga mbanza na bedinga konga kukuboroho yeberiro
nawo ukomanya ngo noguma nosura aho agwate kizuma cyagura ngo tubakirbatira nayo nugibyara umukina cyawe guma nugirebereraho igurukeza higura ekijuma cyayo bo wakibyarana kitoka nikitoka buzuma no byareke kibisi ninge cyayo no byareke kibisi wabyare cyo mire tikamera no byareke nareba kikushayero cyo kitwara ngatwa no yende mbubo no kitwara kire nkakiri kukire deno bwanyuma yotebekana watebekana otemarwa ruzuma urteka wano ndakurteka rwe barasura ruryo imbere na kimwe rwaza kurugayo kurugabiri 18 kuzankabiri na bana no ushikuba nkite ubona kurundu kutabara uko muitaka aha nuko kururuti turkuraka kurakaye kurugayo rutyo wajangwe kizuma kibasa kurugama ibijuma kabingaye ekizuma ni kitandi cyari 20 kuzara 20 ebiryo mundo kusinzira rango kuyacyangira ekikuma isango natwale kizuma nimbandi shuwangu nyine miti yanje 20 mazuma kugara yiguru embibo kano shangwe eroho embo tekenda waba uri mwekambi yes kuyaho ikingu jimanyaho koko bo ino mubwerema koko ini kwasa abo kuba nobunafu aha hum ku James yo wara yasie myaka ebro neshweka esatu no bawa yeyagara tutandike hatu yowaji byara yatoka nagireberera nto bobunafu wobwine nyendo ryo natureba obumwihe mu mugambiro n'ubunafuki ayine gukora ki kurango yabire kuko waye nebasa kwimukaje wabatebekanise kina cyawe kitine nsonga ukagitamu yeyo n'ubunafaka sana ekine kitine nsonga nicyo kiyo ekine tagamaniwa nwetaga kubanza wakireka cyahora tekwenda maniwa ko kwegera kureba no giteka hipikinga maniwa orayazumga ngayuza umshana ningezura nyingi ati kiriya maniwa yabere nyingi jomi iyo tuba kujigaburura maniwa iyo nege bisaho ngayo kante kwenda itakarungi eryawo ne nditakariye nombe itakariyo tubare konkita kerungi kwiragura munonga iyo no byakuzaho yazunzumuka yagira iza tekwanaje kandi etunge kirwire kujoma so ne nditakaryaho ne nditakarya nko kukurebe ebya nindete birisa totawana tofuterusya yo ne yekora iyo tekwenda chimama norinka ruhinga paini buzuma teine nsonga ecyango munonga no kugitira aha nani himuka ho hina matu atano yo bakajanga kugira indi mitano ati tudushunura tusigaye bitubishatu no kurwanise bitaji kusigaho bishatu bishatu kana abo byahikayigura yakwatana nkecu no basa kucisara kurigiro ko opposite wiwacu tozamo njyana umurabiri ryari bishatu umwe hari mukavira nkahari konke binjye bishatu njyana umbere kubikorengare bishatu hate neba ya burakwana negiro mwirima mwingi karembuye no orebana wazo musiri etabonerage so no kugerekeramo ekyerereze cyo kugerekeramo ekyerereze kokokora umuntu mbweno niyono ha space arbatayi ba so hat koko wayitu ya iyimuka hat koko yitwe kwimuka yasya imyaka 3 n'amezi nkana etandika kutaho mu rubwa yahe kubanera bizabo kwa kuba ntacho ikipapa no he kubanera biza obwire bwona hataho buzaho buragara ati kisya mezi ngamkaga 8 atandika kwataho 1 2 3 4 5 bityo ati ekutomukisana cyo kwera niyo kuzombanduka atandika kasarura yatandika kwanasha abwire bukwingana ki myaka 3 n'amezi ngamana imyaka 3 n'amezi nkana yo netandika kukoreka ngo yatandika kurabya ko ngato bukwataho kutere buzuma deni bwanyuma wabanoza umyaka 3 n'amezi 8 warabyatandika komaho ati niyo tandika okuzuma bokusarura nagireberera ntati twahiza kuza twarebe kitu cyatandika kwiza kutereze bijuma omukutandikaho koko banene yetaga okureberera imibazi biki nkebindi bihingwa nte kunda mbazi kuyaware ubusisibirizo bwagitemba haruna n'urukoko rukoreba nkuru rwaba rwingi no gurugo kuteza umwana urabyamu chonga tekwete tine binje byo kutwara batekwenda masate kwenda mbazi aboko nani mbazi tubakugisheza ngo tugifuyira kuri yanu bamba tuvunana ngo tugifuyira ko ngabo kwenda ikintu cyawo cubonere kitazamwe fato norabyarabya mukake so ko kugitere mbazi munonga ko nono yita quality kuri yabo ko buma bwabo bamujara ngo ko kwegine fuyirwa erimo mubazi kandi noye koko nekintu kikwetaga kuzakatale kensi yone munonga
nangwe bya marketing na kiri na after products zibakora muntu za kubireba leta hati yaheza kukura kwiyaka kutandika kwana twazo mu kwitira tuzo mu kwitira ngo kuna nabagambire kure icyazambara buko ari kuba byina mbiti so cyatera mu ibuzuma ikintu cyashuka cyugba mbene twarana tuguma tusigahaga amataje go kuzahiguru so na kinama kijuka ko ngatwo kusiga mu byina nabyo ni byana hata kizo muyaga guhuba kireta mu cyasatuka nkakiriya ngo ko kukirebe cyo kikatunga damage yabo yaki nane kikatunga damage abo muyaga ni cyane munonga kwikare byo kugira ngo nibiremera cyendeka yes arobwe kuba weza mwe ko bero weza nungi ni byano kikakubirondere myumyo babiriye bizuma bingi omuntu gwagwanireje nugubasa kutuyiga televizuma kabinga okay tinga trying abugago nganu gubasa kuzombizuma nkiganda na konga mwe natu yo engere yibukuzam cyona buri 15 nkibankira byamba bitakwingingana koko bateyine season uhate hundwire ino season ngwe hundwire konga no sigara no kwata nkato kunkureba kubiru konga kwera mucumu te kwera mucumu konga kusanga yezire byona buri kimwe babyina amabera byona rero ni ochikamo simu hato mukubyara ntu spacing atuta ikumari 10 konga nsangira ari ikumari 10 umuntu yakaba inita karyanzira kujukunda okabenoza ngo muri 12 konga atahamuri ni ikumari 10 abwenki nokora space ejo yone nanye nko kubangambire kanko nagira internet nasanga nbaragira ikumyari 10 ko chikozire cyayi mukakita kunchikozire umukimuka nchimka kirije konga chikahigurara cyako banza ngo uko ryo kunyirizanye amababi yayiguru kandi kigaruka chikwatana chikugambira nguko ryo kunyirizayo konga kandi kutugaruka hashibaruka rucureta ujo tkanchitire mbyaro muri ikumari 10 aboko baconi kera kurugo mu mpimbi okwahiguru ticyango cyayara higuru ahanse mu mpimbi ticuka ni chukwampora cyayara mu mpimbi ahiguru ticuka kandi tonto bantu enda cyera aho mu mpimba nubo bucukuba kirije nubwe kubirwa nano kuguma kiba cyamire kitakuza cyamire na hizo muyaga tikahindeka ate chukuma isango umwinji wa kokoa na barushuwa nkurugo mu mpimbi koma babona naza kwasa munonga rono bo kusanga umuzugwa gusura ikirege gutwiraho bwira nagungu basakwana ho kizuma omwitaka shumwitaka omuzi gutere kijuma gutere kijuma now wabanogera nisa kokoa nebindi bihingwa na munonge be kuzo market ku exportinga koraki because tinkwamyango ibintu hinga kurya hine products zikurugamo esitukuzagambo yo kurigiraho utandikire guze noreba koko weriyeta kokowa yomwe ni numukama abako cyo kubanza yabura katare no jibandinga ujibika obwire bwo no bwayindo bani myake robane 3 akatara kayendera kugeramo no rekora koko juguza bakwa sente zawe no basa no kubika kokowa no yakwe myake 5 tekusiskara mwine measures za preservation na after harvest product ni measures zumukoresa ujango ituro bwire buringa chikuru no kujanika korango yayoma tiyaza mu ruhumbe kandi umukucandika hariya anana gambe ngo ujanike biro 3 noba no rwana se kusigara hwishande yayo ikiza karaito ruhumbe atiko kujunanga hariya esande rota endize tonyaguruka atukijanika ikora karanungi ekutuma nguti yabasa kufumba ninga kureta mu kindi kintu omuntu akamanya ato musurugwanje gurije because ni mango haro challenges zikurabamu diseases tumwine ndwale zirukwata kokowa endwale rumwe kitukwata chikoma no kitemo kiyaho nkomuntu kwakora yarwara gwo kuyabukwe konga tushikumanisa ngo nivyo nati deno garuko tebekana somwanya gwawe utekaho kindi kintu tuyaho kuya twinaka koko nkaka nanga nkaka siri nuko kwiza kakateka mwacu zumyechi kakachitonera so kukakweza kuchitonera chiyefunyamu kandi nakururuzuma rutunga damage atochendeza misaro yawo konga atako nuko kwatuma ni mfuira gwamba zo kunanagambire atako wakihemu nati nesonga boko atite kubanza masha tekubanza ngo jarre tekubanza chi kwiyaho nokorango wageza witira kandi umukwitira ati nyonkanye arho nako bungo banyine mbuzi atebinde biribwe mbuzi biribwe ente abo kwandi umuntu uri kuriza ente mucuzo amababi garibwe ente amababi garibwe ente garibwe mbuzi garibwe ntama na numi so wano yitira hano no tware byo kurya kuza misana n'amatungo munonga kandi nibigomora jya amatungo
kandi bindebekera ke bivugumire bigumire konka ne kirya buzumba kandi ikijukora je kana yani niyo mashore bangarikiriya Ombukwatiline n'amababi natakumangu n'amatungo nizigene n'amatungo ngalibwa niburibwa buzime binabyo n'ibinyansi bikuribwa amatungo so kokowa yanje najimanya atangu hateyezire kokowa kujumanya ngo yezire nimbasa kuchwere chuzuma deni chikoreke waza kuchachira kanta kuchireba mu byona kanda ikirunde turebe hateje ejeje yezire hati no gitema irimune sando gihamunywa deni chuzuma cyawo cyane kandi yezire none ugirebera harangi nano ugirebera harangi neba yabayero kuruga hariye cinko kukiri hateje ehire tekwimatuka kwimatuka no yakusikira kwingana kite kwimatuka kwiyawe cyango nibasa kureta kahoho yarenga ohureni kenda kushake mineshe usanga warabanko muyehire munongo uraka wowe ine nyindo zozukaga munonga noje tukunko mukarumwe mineshe ngo ngabinji twakashimanye eshande ri kutururuka te kwituruka watagitemere watagitemere te kwituruka kwiyosana wakitema katuzo mu kahumuro twarwo mu kahumuraka nyenda kumanya koko we kutwaheza kuki hati yasya twagitahi webale munonga orukutwegitaho rya program muhinji no muri sana banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mu itakanciro kuno muri rubindi omuri karro kandi ndiyo ninganirana omuhinji wa kokowa ekine kijume kinabirende babundu bujyo hata nacishango muri mbara no basa kubota rushwa ningo bota kucimanya ngo muri mbara kirumu aha omuri karro no bahinga kokowa tumusirugonko guriyomo emisiri ni nyamwinji konka oguno mwa abahinja abamani abariyo mu area age iwenda kumutayayira no basa kwiza kuno muri karro naza kuba nakwereza directions katumureho tugaruka mu ceka cya kabiri Sky TV irakari abantu Netukwakira ahali Rutoche Classic Hotel erukushangwa Rutoche Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga Rutoche okuza Mitoma omuli Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bwo mulembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni kabungereza ebara erumo buri kimwe cyona bina sauna na steam lero garden zembaga rugogoma conference hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyo kurya ebiye kinyankole hamwe n'ekifirika byona no bisangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 09 03 ninga tera note mushanju note 5 5 Rutoche Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 809 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 325 yagite ahazuku erizoba buzima oshemererwe Omagara geseji arhembereri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwantoronde kinte cyo mutana habindi namunonge kinte kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebruke hezo mbiri gukagara kabusya ukagira mani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Sky TV irakari abantu webale munonga kuruko mukahumurako oriyo noreba omuhinji no mulisa ejin program Nyamurungi buri rwa kabiri shahi naze kiro okuhika inane chweka tuba twakire hafamu ezo tukuba tuganiraho kandi turi kugamba n'abahinji n'abalisa bakubamba tereza embozi Nyamurungi nobanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka mutahi wanyu
erizoba nanabagambire ndukunu yo muri karro omulero bindi kandi turiyo tugamba akingwa ekiri kumanywa nka kokowa tekukira kukanya mu district sagamwe emyanya nyingi munonga tekukira kuhinga kokowa konka natangara kushanga muri mbarara tuine kokowa nchine omuhinji wa kokowa turakagire akusharura kokowa yitu kuragire bundu bujo bangira kokowa nehingwa omumyanya erumu okosya munonga ahakutagata izi ni checho cyo kujya unambara kugira ngo ne yosya mukache niche kwerera yo kuno ubuzima bwo wagiteka mu mwanya gwa mizi teka yera ne kiguma kiriye kiti kiri kuteka amababi canga kwana okay hati kandi ko kubagitire kunuya ahakamukire umunombe ahariyo tubare koko yanaje munonga kandi nawaba nugitema orebe n'uruzuma rwizwire kandi nawaba nugitaminzani kugira ngo ubuzima ndikoko neteganisibwe mbera yo bwire ngwezura yabanka nyingi ningo musana ezura ke kuba nyingi nkaho mukureba aha ntazunda kiragara kizunda akabunu kandi nano akakono kiragara nkahata nkakazunda kiragara deni no burabyo buragara ati iki nabyo ngo hati ndiyo ninza umuseason yayo abo kwatenzure cyendiro burabyo bukuzaho nubukwata ukore papa rebe so ati omuntu orkwinga koko wakabe nashaba munonga omushana kusinga enjura ati no wakureta ngakadomara kamizi ningo kabanu rabo mukakinyara omukasese norakira umucincirabye cyo ncyenda amizi make kikwenda amizi mingi kandi kikwenda musana mwingi konga kano mwago byangwe nzure banyingi hakira kasana kabaho kingi omwago nzure kuba nyingi tuyeza kusharura hati buri waryo nonyereka ngo nokachoro ketoroza ekigenderwa kwetoroza kokusukura ekitunga damage cyoma tokusukura ninga si osana makanchi ningo temana umoro konka tokusukura hati yuko kubuta byine no girote oteka okuturaka kono just kuturaka kono tokumaraga sikanka kuza kutagura ekiti hati twaheza kubisharura twiza tubitahi tubikorera tukweza kubisarura turundana ngaho tureta umuro tubitema teko buckets tutwara umukayitu so tubiteko mbude yaburunje ubwogize cubano yende sande ugikamura atucheza ugikamura ugiteka hariya abana bajinywa ninga izo giteka ujongera mu chemicals abuko ba ntetambe ndwara nyingeje sande hatu baba abanywireho ngabakikuru bagongo bayire basase mgongo bwena baza kwimuka yingwa nagimka gabura ati atuwe yananyweji emsine yirekura ahura yabatine manugo kwimuka yimuka kanere tapetite abuko hano nywe sandeji burukanya kachika cheno hano ndakusaba imbere neba nekwetagisa kurya nano yitagisa kurya mbwenu ebintu by'ebirungo ebigira umwasande dene bizume bukugirgam bukamba jano ikora mu chocolate nakora mu amajani gabakama nakora mu amajani agabakama aboko bahati aboko jya untinga tugenda tujunyonyereza nko kutugihingira buko turuba kugubayo nkabagitandikire aboko bahati nyine yo muhingi oxide zakatera we akahinga hikabir na munana wisona jipakinga gitwara Kenya chikayasa kiro bajugura emitware 3 nishyuye ko musente za Kenya ocubano ugarra kunuya mbahango nubajubara mu emitwaro 12 kiremo hatubo kurya bajisa hatuwajiguze sire hatejo niyo yaba value addition ongero mutindo akintu cyawe ongero mutindo akintu cyawe hatito kuna bahinja baburije ito ntwiza tukoma harevo ito tukoma harevo yo kugitema ukajana kaje uceza bujana kaje ukatwara musubuzi wakakupema ukakoma numuguzebe bijume byomere tuguze bijume byomere warwajana mazamu ya mukajuisi ntu ya mukajuisi bakatunurra kajuisi ako nikakora ki wangira ngo muinaka akashande kumukuya Mungu ni hano ni hano buzima kanka nagamba ngo wabo yesibere misi amagaraga ry'amarihe wena noza kwimuka byangire ubundi nkabo kuzakame byara bikakwatira atwano ukakoresa nozi ngo karo kuzakaba bakasanga byara byakwatira bitatu kasanga nahonda hate waba nonywa ko no urukusanyara hate je ico niya yaci ya mwana hate jo kumukujyame ujinywa nko kwerimwe no kumukujyongeraho mutinde katerera hate nyonkanye ninjongera mu mutindo aboko hariyo obunako bakweta akura
nyane n'amativi ganyu nimba nimburebaho akura ati nyo akurejo ninjikwata njikaranga ncheza jikaranga njisa narsinjise kuranya mu kakawa atungongero mutindo ikintu kigendaje kakawa okongero mu juicejo njiteka njitebekanisa so abo kumanya umbazwa yabatambire so akatari nkina kesande usanga mbanja ngutereze ucupavuna tereze yo mukaga tereze utanga ubwakasandako so mwene katambe ibintu bingi kayambe ibintu bingi nga muno wano ribwa matu muno nkukusanyara okuterwa mito ya burkanya nkebyo so nukabjenda nkabikomorra mpora bati unja unikabitambira ukunga wano kamyonga jenda nkakomorra mwebyo abokuba erizano nyigatara ko kachipake shande ntahe nako ubuzima no basaka funda kunkana abo cyenda nanje kagende kansimurre James roza kafunda nabo kugira ngo turi omusiri konka kumukana tukarona na job vida kato naone omwigatara yake ubuzima teremeranga so hati product se ezukurgo mu twazhura arho okumwino butare bwa kokowa ninga nokayana butare bwizwire nubagitushabe tuwagihingeka kushutamira apana teka kustamira ati twabatuira mu kintu nubagitushabe gireta etubura abo kwanora kunuya turiyaba hinji nkamushanjo abajini mwe nati tuketa gisatu kinko baninganira nabakamba bajya nkuno banki nka 30 tukabaretira amafactory muri cyakubona konka hati nyote chimpenda ningisikari yambara njohereza kuriya bampasite zanje hati yo noguzaba ndubujyo ninga Kampala muno ine special customers abo kwa orders hati ngati nyine special customer hati no kumjangu nyineji ati johereza argaji puma ndeba ahakasumu kanje ninga account kanje sente zanje nazigwa nimugitambuza mutani parkingireta nko mwani narisinke bihimba no tukade parking ngo mu shaho mude kureba umwani ninga ibihimba ninge binyobo koko wanegure 30 kilo koko yeje sahinde gambira n'imitware 2 kilo konga kanda digiro 20 juguza emitware 2 kilo no wasa kugihombe juma binga kire cyuzumaraji ogihombe juma 8 cyuzuma cyaraji no yamukiro yomere twantu barakire yomere kanda wajo sizezi ninjano zo muri 16 ubona kuyihamu kilo ya koko yemitware 2 yes arobwe kuro kashangeri yemitwaro nkene 5 ebeye ryahiguru ati nyoko ya be yahigure kuya nimpinga kakomari yesatu abati nkwenda mbiye nkakomari yesatu yahiguru twagarke nyuma twagarko muri Kanana atumpa tutamburraho kungatinga za gansi ya Kanana so mwene buri uko kugira otomwe gumene chweka etietio koko kumanya ebintu bya Uganda ko kutambura ninga sembera zense so koko banoreba ebeye ejo nana obwiro bwo kutamukuhinga sente yuatamu oreba muhinji narugamo umazima ko kumukubira ati sente zo kutamusana kukurakura mu bubwata n'ubundi wahikasha yo kusarura kugira ngo bakuyambe ho bitakwenda abo kwa nano birundana abatu kwenda maniwa tuvukweda manyanguza kuombera cyoko kukinga wacukuza oba waheza so ati nkakiryaha ati yo norya nko muhinji kasente kawe burudakika ubuzima kasente ninga tokwetaga kuzatara umwata numwata ati hihi ndunde nkanka mukaga nizubasa kukorwa sirije mitwaro nkebiro kuraba mumumbazu so ati yo norindo season jawe just tetera osharuro yegende atukubwa byezere nko kumukubireba den urwa mukaga ni mani sarura kiro zanje 35 urwa mukaga ezo mere zitari mbisi oyine mitenga higiye kuyamukira 35 buri week emiti eyinkuteka kugira ngo nihiroze sente ninke mitanka kinana konke emiti nyine ngarukumena habo kuba hino kwe kureta kwingingana kandi aho rukusanga ngo buriye kera munonga ati yakwibuzuma bice kandi hateje yezire ngo kumanya ngo urutocho kurukubarire ukurukubana ritambura nako kwandi kwe kubana etambura oryo mituru 10 ndiyo mbitanka 17 Vito jono kajihingo tagamano kagiyayi na numutima abantu kana bahinga bakaruhata nyona hinge bitumagana 2 naherezaho abo kujya nkunu yatufunzire akataka kanje ko nayungura ngumana insimba ko nagura nsimba atkonka ninje na nimbigita nko kunko bani nakere
Omuneighborhood ba neighbor bawo bino kuba kwakira encourage kushanga nabone baza mu mutima gukwinga ninga bakajya ngo gwo wakazo mukoko watumurugyo. No manya hari ikintu cyo buhangwa abantu bakabahangirwe ntoke. So ikimbakira nk'ikitari mu kasente kankinda kasente kusinga rutoke abo kordoje no rutamusente nyingi kandi kito kitamusente. No hinga rumumara ubwo murebereze acyasoba kwitera nkebi. Konkato muntu kakaba yamanyira rutoke rwo buhango bwisena nyina arangwa to kumyabo rutoke nari yaguzaho. Mwene konka kanda abo buhingi mugira ho rutoke ugira ho mwani ugira ho koko. Koko wegine ikirizana kurara yahingwa nebindi bihingwa ningane ndeberi yonga. Tekwenda kintu cyonanya yinjingire nebihimba tubikuza mu goko kwareba. Eyoke kweza kwirira higuru eyesigaruza. Ekingo cyuwata muri kitekwa kufa. Kitekwa kufa. Tine kikubasa kugita. Apana cyo kugita sana wabyara mu mitaro bibagize ngo netambe bivunda kuga ko naramwire bafama nasanga ngwe mitubaganyirwamo abanegize buruko eraje. Iyo neyenda nkukweri. Mu science yanje yingugenda ninkora. So abantu bariyo bakureba Sky TV turukwiriro kwendera no bahereza bahabuze iki butumwa ki akwinga kokowa nkabe ninja ngwa inita karkwe marira ahinge kokowa ahabo kwa duplicate ya yone kansanzu duplicate kuza kuhundura kugira ngo cyayanga kongo bwe mbajya kugira ngo cyenda gukora duplicate so mwate myaka nsanzu wagihingo ine myaka 35 ninga 30 nabizukuru ne baryo nabizukuru tubakuryaho kabo kwatine kindi cyo kutekamo konga rwarwe mutumba noba no yenda guma no gongeramo no yongeramo yoga ho kucyubiyara naho tikikurugahwa kuyo ncuguma ncugomaka kiti konka cyo tikutambura hitaka so no bahereza butumwa kibwa muheru imbahereza butumwa tuyongera kwekamba turwanise uburu buri omwe icyara akunde akiteka ho mutima icyara akunde yaba numwani yaba n'urutoke yaba ninte teka ho mutima utakiruka ngo kabiha biha kwabe wakunda ko kwahinga nkakoko kanko wakunda umwani guhinge nkumwani kikuretereka yawe yahatunga kasente eta siarara kongaro bwo kuzo mu kintu ukasanga umutima gukwemerire atwa watambura imyaka 5 tanakura ukazumwana utanatambura imyaka 5 ukakura utanazumurutoke hatu nanoreta uboro omuka yawe nabana kuburi kibaganyirwamo iyo no mukazi wo mukahendera kubi umuryo buzebi konga wahama kintu cyone cyo rabo kunzira na misho gawe no buryo muhanguzi. Wasigaro ryoha nasigano wagira Francis omuricyato kumurukaro webale munonga omwami Francis embozi nyamurungi mwagihura kokowa tinguza kugigamba ho binji embozi baji batebeza abo kuba naza kugambe bindi ni basa kwendera nababiha kandi umuhango yaheza kutugambira ebiro kwata kwinga kokowa kuba oinaholi okumurimbara no wasa kushanga niyo mwanyu gwino inita kali ya very dormant kandi otarikushimanya ngo wasa kweza ekingwa nke cha kokowa nyecha kali kikuletera kasente omutu no gubyara gweza kukura ebyasigaro birugaho no gumano izoro kwitira amababi gonka orukushoro mesete omuruzungu nibajyango harvest money so mbwenu hinga kokowa abo kuba twashanga ngo n'umuntu rwa kubuyino rutoki umuntu yayine kokowa yerukwanage nabasa kuba ebyesente otayina uri kumushanga gene cash crop kandi nora nayo hata natandika ugikomparinga no mwani mbintu kwatine n'entasi kandi otari kuteka musente nyingi konka uri kwiha mu buri season nibanyeta Edmond Principal Farmer niyo muhinji atakwata mu itaka buri rwa kabiri shaha inaze kiro tuba turya program yitu eyo muhinji no murisa kandi izukengu abantu abinji tubasanga amafamu gabo kugira ngo tuwege turukurebe cyo twubantu gambaho inza kubegitaho esabi terukwija turukongera kuhenda omwe korara twamanya omuntu yakubarenda kwinge kingwa inkeki ninga na kiha kitukuza kubantu leba tukatandikira nkahi kandi tuhendera nkahi tweno kumanyangu enyuma ya kamera nimbanyi no mwami Job Vida Kato kandi nakora desk tuba tuyine abantu binja kwano bahenda program ejikurara yabahika kurungi mukama bandindire. We have to keep African hopes alive. Sky TV, Irakaria Bantu.